tahu bagaimana bunyi makharijul huruf. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah siapa yang tak betul Fatihahnya. Kalau sampai salah membaca Fatihah, maka batal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kekeliruan banyak pada huruf ha. Ha, bergetar dada kalau dipegang pakai jari. Ha. Sedangkan ha tak berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Banyak juga ra-nya yang tak tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tersangkut pada a. Disebutnya a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin artinya sakit. Rabbil alamin Tuhan sakit-sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak sangkut pada dua huruf, ra dengan ha. Maliki yaumiddin. Lepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak sangkut pada tasydid, tak pakai iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau. Iyyaka tak pakai tasydid, tak pakai syaddah. Iyyaka matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke matahari kami menyembah, ke matahari kami minta tolong. Ikut orang Jepang. Ihdinas sira. Banyak sangkut pada sa. Dia sebut sin. Ihdinas siratal mustaqim. Di sana ada sa, ada so, ada tha, ada sya. Bukan asal-asal berbunyi aja ini. Ihdinas siratal ta. Ihdinas siratal mustaqim qa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi dza. Ada za, ada dza, ada dha, ada ja. 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Sangkut pada dhad. Dhad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.